тоҷикон оинаи таърихи миллат. با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری ننگ همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های тоҷикистон бо tashabbусҳои байналмилалӣ дар сайёрат давлати пешроҳанди tashabbuskor ва фатҳон فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر در هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای جهانگردانی کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони азиз. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. ба ифтихори ҷашни 34-солагии истиқлоли давлатӣ ба чеҳраҳои барҷастаи кишвар аз соҳаҳои гуногун мукофотҳои олӣ, унвонҳои фахрӣ ва ҷоизаҳои давлатӣ тақдим гардид. 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи ин ҷашни муқаддас дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат вусъат меёбанд. мо ҷавонон тасмим гирифтем ки саҳми худамонро дар ҳамин ободини ҳамин маҳалла гузорем. татбиқи таҷриба ва марҳилаи нави рушд кишоварзони хатлон аз кишти пунбадонаи зери плёнка ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. шоҳнома мероси ҷовидонаи халқи тоҷик ба сокинони шаҳри роғун шоҳнома тақдим гардид. солимии ҷомеа боигарии давлат барномаи пешгирӣ ва назорати бемориҳои саратонӣ барои солҳои 2025-2029 татбиқ мешавад. нерӯи барқро истифодаи оқилона мебояд. идомаи корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат. имрӯз дар қасри миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ифтихори ҷашни 34-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба кормандони касбу кори гуногун ки дар фаъолияташон натиҷаҳои шоистаи таҳсин доранд мукофотҳои олии давлатӣ ва ҷоизаву унвонҳои фахрӣ супориданд. ҳамкорони мо шаҳри бештар медиҳанд. 25 август дар қасри миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ифтихори ҷашни 34-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба кормандони касбу кори гуногун ки дар фаъолияташон натиҷаҳои шоистаи таҳсин доранд мукофотҳои олии давлатӣ ва ҷоизаву унвонҳои фахрӣ супориданд. нахуст президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳозиринро ба ифтихори 34-солагии ҷашни муқаддаси миллӣ истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва ба муносибати сарфароз гардиданашон бо мукофотҳои давлатӣ самимона табрик намуданд. сарвари давлат таъкид доштанд ки истиқлоли давлатӣ ва озодии миллии мо муқаддастарин неъмат ва азизтарин сарвати зиндагӣ барои ҳар як фарди ҷомеаи мо ба ҳисоб меравад ва расидан ба рӯзи босаодат яъне ноил шудан ба истиқлолу озодӣ гардиши тақдирсоз дар таърихи миллати мо буд. зимни суханронӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон хизмати содиқонаи мутахассисони касбу кори гуногун аз ҷумла олимону омӯзгорон, табибон, шоирону нависандагон, аҳли фарҳангу санъат, кормандони дипломатӣ, коргарону бинокорон ва кишоварзонро ки барои рушди кишвари азизамон саҳми арзишманд гузоштанд махсус таъкид намуданд. гуфта шуд ки роҳбарияти давлат ҳар як иқдому ташаббуси созанда ва заҳмати содиқонаи шаҳрвандонро қадр мекунад ва барои дастоварду хизматҳои шоён подоши мувофиқро дариғ намедорад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд ки дар пешрафту ободии кишварамон саҳми соҳибкорону сармоягузорони ватандӯст ва шахсони саховатпеша низ басо арзишманд мебошад.
رهبر دولت محترم امامعلی رحمان با استفاده از فرصت به صاحبکارانی که صاحب مکافات‌های دولتی گردیدند و به همه شخصان سخاوتپیشه کشور اظهار سپاس نموده با آنها برای موفقیت خواستند. بعد سخنرانی سرور دولت مراسم سپاریدن مکافات‌های دولتی برگزار گردید. در مراسم برای دستاوردهای بلند مهنتی، فعالیت ثمره‌ناک در خدمت دولتی، رشد علم و فرهنگ و دیگر بخش‌های اقتصادی ملی، نزدیک 200 نفر از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مکافات‌های دولتی جمهوری تاجیکستان را گرفتند. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سرفرازگردانی کارمندان ساحه‌های علم و فرهنگ، تندرستی، استحصال مال و خدمت‌رسانی‌ها، مقامات محلی حاکمیت دولتی، دیگر خدمتچیان دولتی و صاحبکاران با مکافات‌های دولتی جمهوری تاجیکستان برای سهم ارزنده در رشد علم و فرهنگ کشور، حفظ سلامتی اهالی، فعالیت ثمره‌ناک در خدمت دولتی و دستاوردهای بلند استحصالی و صاحبکاری مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان یک قطار کارمندان با مکافات‌های دولتی جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانده شدند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان در مراسم سپاریدن مکافات‌های دولتی سهم اهل علم و ادب و فرهنگ کشور از جمله هنرمندان تئاتر و سینما را تاکید نمودند. نتیجه همین قدرشناسی ها بود که امروز 4 هنرمند از جمله تورخان احمدخانوف و غلامزاده اسفندیار با عنوان فخری هنرپیشه خلقی تاجیکستان و روزنامه‌نگار شناخته لطافت کنجیوا با عنوان فخری شاعر خلقی تاجیکستان سرفراز گردانده شدند. در مراسم مکافات سپاری 23 نفر با عنوان فخری کارمند شایسته تاجیکستان، یک کس با عنوان فخری نویسنده خلقی تاجیکستان، 2 نفر با عنوان فخری ارباب هنر تاجیکستان، 5 کس با عنوان فخری هنرپیشه شایسته تاجیکستان، 3 نفر با اردن دوستی، 1 کس با اردن شرف درجه 1، 11 نفر با اردن شرف درجه 2، 107 کس با مدال خدمت شایسته و 7 نفر با افتخارنامه جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانده شدند. باید گفت که حکومت کشور از روزهای اول به دست آوردن استقلال دولتی، حفظ اجتماعی اهالی، ساحه‌های علم و معارف، تندرستی و فرهنگ را از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست خود قرار داده برای بهسازی شرایط کار و سطح زندگی کارمندان ساحه‌های ذکر شده تا امروز همه تدبیرهای ضروری را عملی کرده ایستاده است. تأسیس دادن جایزه دولتی جمهوری تاجیکستان برای عالمان و آموزگاران فن‌های طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی و در تحریر نو قبول نمودن نظامنامه جایزه به نام اسماعیل سامانی برای عالمان جوان که در ساحه علم و تکنیک کارهای نمایان انجام می‌دهند از جمله اقدامات نوبتی حکومت کشور میباشد. این نوبت در مراسم سپاریدن مکافات‌های دولتی از جمله 12 نفر با جایزه به نام اسماعیل سامانی در سال 2025 سرفراز گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد بهسازی صفت تحقیقات علمی در همه انستیتوت و مرکزهای علمی اکادمی برای هوسمند گردانیدن عالمان و آموزگاران فنهای طبیعی و دقیق و ریاضی مکافات مخصوص دولتی تأسیس دادند و هر سال 15 آموزگار و عالم بهترین با این مکافات سرفراز گردانده می شوند. این است که در مراسم امروزه مکافات سپاری با جایزه دولتی جمهوری تاجیکستان برای عالمان و آموزگاران فنهای طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی در سال 2025 15 کس صاحب این جایزه شدند. مقصد از سرفرازگردانی با جایزه های ذکر شده در عمل تطبیق نمودن سیاست دولت در ساحه علم، معارف و اینواسیون با راه هوسمندگردانی عالمان و آموزگاران فنهای طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی بوده. بر رشد فنهای مذکور فعالیت با ثمر ایجادی عالمان و آموزگاران، بلند برداشتن مقام آنها در جامعه، تکمیل اصول تعلیم و آموزش
فنهای طبیعتشناسی دقیق و ریاضی از جانب خوانندگان دانشجویان نگرانده شده است. در انجام مراسم مکافات سپاری سرور دولت محترم امامعلی رحمان بار دیگر همه آنهایی را که از جانب راهبر دولت با مکافات‌های عالی قدردانی گردیدند صمیمانه تبریک گفته با اطمینان ابراز داشتند که فرزندان صادق وطن منبعد نیز نیرو و توانایی ذهنی، دانش و تجربه، مهارت و ملکه و سعی و تلاش خود را برای باز هم آباد و پیشرفته گردانیدن تاجیکستان صاحب استقلال، تحکیم صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی و بلند برداشتن سطح نیک و احوالی ساکنان کشور روانه می سازند. آبادانی در محل با سهم ساکنان و صاحبکاران ناحیه قبادیان نزدیک 40 کیلومتر راههای اهمیت محلی داشته منفرش گردید. اینچنین در دایره تدبیرهای آبادانی در جماعت دهات و شهرک، مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات میانه عمومی، مرکز سلامتی، میدانچه‌های ورزشی و دیگر انشاءات خدمترسانی مورد بهره برداری قرار گرفته است. از جریان کارهای سازندگی گلچهره ستار گزارش می‌دهد. در دایره دستور سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و نقشه‌چورابینی‌های جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در گوشه و کنار مملکت کارهای آبادانی و سازندگی با اوج و سرعت تازه ادامه دارد. ضمناً در ناحیه قبادیان ولایت ختلان هم تدبیرهای ساحوی وسعت بیشتر پیدا می‌نماید. نقشه‌چورابینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه قبادیان و این مناسبت فراگیر 171 انشاءات است که تا امروز 136 تای آن بنیاد و مورد بهره برداری قرار گرفته است. ما در ناحیه بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 171 عدد انشاءات گوناگون یعنی خودجگی خلق به نقشه گرفته شدیم که تا این دم 136 عدد آن رو ما به استفاده دادیم که از آن جمله در ساحه تندرستی، معارف، اینچنین تعمیر نمودن و از نوسازی راه‌های محلی به حساب می‌روند. تعمیر راه‌ها باشد یک بخش مهمی این نقشه‌چورابینی‌ها به شمار رفته کار در این سمت روز از روز صورتی تازه پیدا می‌کند. در اساس نقشه‌چورابینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه قبادیان ساکنان و صاحبکاران تصمیم گرفتند که تعمیر راه‌ها را عملی نمایند. در این دایره حالا در جماعت دهات تخت سنگین ناحیه منفرش‌کنی یک قطعه راه ادامه دارد. این تدبیر با دستگیری صاحبکاران با ننگ و ناموس این دیار راه‌اندازی می‌گردد. با جلب تکنیک‌های ساحوی و متخصصان مربوط به این سمت ساختمان منفرش‌کنی راه‌ها در جریان است. مورد ذکر است که دوامی سالهای آخر تعمیر راه‌ها در این ناحیه به مراتب زیاد گردیده است. موافق اطلاع مسئولین ساختارهای دخلدار ناحیه تا امروز زیاده از 37 کیلومتر راه‌ها منفرش و تعمیر گردیدند. در آینده نیز چنین اقدام‌ها در مقیاس ناحیه عملی گردیده راه کوچه و گذرگاه‌ها تعمیر و به طلبات امروز جوابگو گردانیده می‌شود. علاوه بر راه‌ها در بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی نیز کارها در ناحیه قبادیان به طور نظررس جریان دارد. در مؤسسه تعلیم رقم 51 علاقه ساختمان به اتمام رسید. اینایی که ساخته شده با تمام تجهیزاتش پورا به استفاده داده می‌شود. ضمناً در دهه کمرابی جماعت دهات کیقوباد نیز بنیاد بنای سه آشیانه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی برای 400 خواننده ادامه دارد. مورد ذکر است که با بنیاد این مؤسسه تعلیمی شرایط تعلیم و تربیت به مراتب بهتر می‌گردد. حالا مرحله آخری کارهای ساختمانی در انشاءات مورد نظر ادامه دارد. عموماً در ناحیه 46292 نفر خوانندگان تعلیم تربیت می‌گیرند که با آنها 2176 نفر آموزگاران تعلیم تربیت می‌دهند. صاحبکاران با ننگ و با ناموس ناحیه قبادیان تصمیم گرفتند که در ناحیه ساختمان سیخونه الهاگی را با راه مانند. بغیر از باغچه‌های بچگانه در ناحیه عموما 104 سیخونه الهاگی عین ساختمان ادامه دارد. در دهات ناصر خسرو نیز در زمینه نقشه‌چورابینی‌ها ساختمان بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 51 ادامه دارد.
این بنا برای 760 خواننده پیش بینی شده است. در مجموع کارهای آبادانی و سازندگی در هر گوشه و کنار ناحیه با استقبال سزاوار جشن استقلال دولتی با آمادگی همه‌جانبه و روحیه بالیده جریان دارد. در زمینه بنیاد بینا و انشاءات مأموری و خدمترسانی امروزها در ناحیه یاوان باغ و گلگشت و دیگر مکانهای استراحتی و فراغتی تعمیر و از نوسازی کرده می شود. از جریان تدبیرهای آبادانی در ناحیه یاوان سمندر شایخ و موسی نور محمد گزارش می دهد. با جانبداری از سیاست معارف پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه یاوان به ساحه علم و معارف و بهتر نمودن صفت تعلیم و تربیت توجه خاصه روانه می‌گردد. در همین زمینه تنها در 6 ماه سال اخیر در 5 جماعت دهات ناحیه ساختمان مؤسسه‌های تعلیمی با نظرداشت معاصرترین امکانات تعلیم و تدریس آغاز گردیده تا این جانب با سهم مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی اهل دهه و جلب صاحبکاران وطنی علاقه قسمت کارهای بنیادی به انجام رسانیده شده است. بینای علاوگی تعلیمی دوآشیانه که در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 3 ناحیه بنیاد می‌یابد از جمله آن انشاءات‌هایی است که در کوتاه‌ترین وقت ساختمان آن آغاز گردیده طبق نقشه در سال 2025-2026 مورد استفاده قرار داده می‌شود. ما اهل آموزگاران مؤسسه تحصیلات نمونه رقم 3 ناحیه یاوان مینت‌داری خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص به پیشوای ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان می‌رسانیم که به ساحه معارف توجه خاصه دارد. در همین زمینه با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یاوان و صاحبکاران ناحیه در این مؤسسه بینای علاوگی ساخته ایستاده‌اند که دارای 15 صنفخانه و 12 کابینت‌های کاری میباشد که در یک بس 320 خواننده را در بر میگیرد. طور ذکر شد انشاءات مذکور با در نظر داشت شرایط معاصر ضروری درسی و در همه فصل سال مطابق بنیاد یافته بعد از مورد بهره برداری قرار گرفتن آن خوانندگان در بهترین شرایط و تعلیم و تربیت فرا گرفته می شوند. لازم به یادآوری است که در بنیاد چنین انشاءات زمانوی سهم جوانان دهه نظررس بوده با تکیه به دستگیری های رهبریت عالی کشور نسبت به جوانان دهات تلاش می نمایند تا در همه اقدام های سازندگی حصه گذار باشند. ما جوانان تصمیم گرفتیم که سهم خودمون رو در همین آبادانی همین محله گذاریم. در نزد مؤسسه رقم 3 که بینای نو علاوگی بنیاد می‌یابد ما جوانان سهم خودمون رو گذاشته ایستاده ایم و همزمان در دیگر کارهای آبادانی همین محله سهم خودمون رو گذاشته ایستاده ایم. جهت ساختمان انشاءات ساحه معارف بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در نزد 17 مؤسسه تعلیمی ساختمان بینا و صنفخانه‌های علاوگی برای 6000 نفر خواننده به نقشه گرفته شده. کارهای لایحه‌کشی و ساختمان آن با سرعت ادامه دارد. هدف از براه ماندن چنین اقدام‌های سازندگی بهتر گردانیدن صفت تعلیم و مهمتر از همه در عمل تطبیق نمودن دستور و هدایت‌های معارف پرورانه رهبریت عالی کشور دانسته می‌شود. سمندر شایخ، موسی نور محمد، ناحیه یاوان، اخبار. روند کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه خراسان وسعت دارد. طبق نقشه بنیاد 239 انشاءات گوناگون تعیینات پیش بینی گردیده مرحله به مرحله مورد بهره برداری قرار گرفته ایستاده است. گزارش سعیدشاه مرادعلی و اسکندر سعید. با خاطر ارزنده استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی کشور در ناحیه خراسان ولایت ختلان کارهای آبادانی و سازندگی در همه بخش‌ها وسعت تازه پیدا کرده با خامت افراختن بنا و انشاءات گوناگون تعیینات سیمای مرکز و دهات ناحیه کلاً تغییر یافته است. با این روند ساکنان و صاحبکاران عزم دارند که جشن بزرگ ملی را با دستاوردهای نظررس استقبال نمایند. بخشیده به جشن 34 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امروزها کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها ساکنان محلی همه امروز به حشر آبادانی تازه‌کاری به شاهراه‌های بین‌المللی برآمده تا جشن استقلالیت به رنگ و بار کردن خانه‌ها، انشاءات‌ها
камари ҳиммат баста истодаанд. Бояд қайд намуд ки бо дастгирии мақомоти ноҳияи Хуросон зиёда аз 8000 гул дар назди бинову муассиса ва нишони давлати парчами ҷумҳурии Тоҷикистон шинонида шуд. дар ҷамоати деҳоти Фахрободи ноҳия корҳои бунёдии вусъати тоза дошта аз ҷониби сокинону шахсони саховатпеша дар назди муассисаи таълимии рақами 34 деҳаи Коху бинои иловагӣ бо фарогирии 600 ҷойи нишаст дар ду баъс идома дорад. Маврид ба зикр аст ки бинои мазкур то истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии кишвар мавриди истифода қарор мегирад. Солтарсол шумораи зиёдшавии хонандагон дар муассисаи таълимӣ ба назар мерасад. Сокинони сарбаланди деҳаи Коху тасмим гирифтанд ки дар назди муассисаи таълимӣ боз як бинои нави иловагӣ дорои 12 симхона сохта ба истифода тиҳанд. Чӣ тавре дида истодаст, сохтмон бо маром идома дорад. Бо боварӣ комил гуфта метавонем ки дар оянда сохтмон баъди бунёд ёфтан як шароити хубе барои таълимгирандагон фароҳам оварда мешавад. сокинону соҳибкорони деҳаи аёнчашмаи ҷамоати деҳоти Фахробод баҳри амалӣ намудани дастуру супоришҳои роҳбари давлат иқдом гирифтанд ки сохтмони бинои иловагӣ дар назди муассисаи рақами 35-ро то ҷашни бузурги истиқлолияти давлатӣ ба анҷом расонида ҳамчун тӯҳфаи арзанда ба насли ҷавону наврас тақдим намоянд. мардуми деҳа ҳамин солое ки ҳаминҷа хатм кардагия дастгирӣ гирда истоданд. Ина қариб ки як мошина имрӯзада буд шуда насиб боша як моҳ ду моҳ пас ҳамин ду мошина шайма буд мекунем ки оянда насли навраси ҳамин деҳа, насли навраси ҳамин ҷамоат ана зиёд шуда истода иқдом гирифтем ки ҳамин хонаро сохта истифода бурда дием ҳамин истиқдом. дар деҳаи пахтавободи ҷамоати деҳоти ҳилолии ноҳияи Хуросон низ чунин бинои иловагӣ дар назди муассисаи таълимии рақами 38 ки дорои 7 симхона мебошад бунёд ёфта барои 300 нафар хонанда дар ду баст пешбинӣ гардидааст. ин амали соҳибкорон намунаи ибрат буда барои фароҳам овардани шароити созгор ва дар рӯҳияи худшиносӣ тарбия ёфтани насли наврас заминаи воқеӣ мегузорад. Саидшоҳи Муродалӣ, Искандари Саид, ноҳияи Хуросон, Ахбор. дар доираи тадбирҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара дар баробари иншооти муҳими хоҷагии халқ ба бунёду навсозии иншооти соҳаи тандурустӣ низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида пойгоҳи моддию техникии муассисаҳои соҳа беҳтар мегардад. гузориши Соҳиб Аюбӣ ва Саҳбони Қурбон дар ин хусус. дар шаҳри Исфара ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ ва ба талаботи муосири хизматрасонии тиббӣ мувофиқ намудани фаъолияти муассисаҳои тандурустии шаҳр тадбирҳои зарурии роҳандозӣ мешаванд. боиси қаноатмандист ки солиёни ахир соҳаи тандурустии шаҳр аз ҷумла беморхонаи марказӣ ба таври назаррас рушд меёбад. пойгоҳи моддию техникии муассисаҳои соҳа пайваста мустаҳкам гардида сатҳу сифати хизматрасониҳои тиббӣ беҳбудӣ меёбад. дар доираи тадбирҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар беморхонаи марказии шаҳри Исфара боз як иншооти ҳаётан муҳими ба тозагӣ аз навсозӣ ва бо таҷҳизоти муосири ташхисию табобатӣ муҷаҳҳаз гардида шӯъбаи амрози занона мавриди истифода қарор дода шуд. ҷоизи зикр аст ки ин иқдоми ободкоронаю хайрандешона бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр маблағҳои суратҳисоби махсуси беморхона ва бо дастгирии соҳибкорони саховатпешии диёр рӯи кор омадааст. бинои шӯъба бо харҷи беш аз 1 миллиону 400 ҳазор сомонӣ куллан таъмиру азнавсозӣ ёфта бо таҷҳизотҳои муосири тиббӣ ҷиҳозонида шудааст. инчунин саҳни бино бо харҷи 57 ҳазор сомонӣ мунфарш карда шудааст. ҷавобан ба ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба соҳаи тандурустӣ зери хеле назаррас аст, мо бояд кормандони соҳаи тандурустӣ сатҳу сифати хизматрасонии тиббиро дучар намоем.
мавриди баҳрабардории ниёзмандон қарор дода шудани бинои куллан таъмиру аз нафсозӣ ёфта ва муҷаҳҳаз карда шудаи шӯъбаи амрози занона ва фароҳамсохти шароити созгору заминаи хуби моддӣ техникӣ имкон медиҳад ки сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ низ беҳтар гардад. ҳамин зайл кормандони беморхонаи марказии шаҳри Исфара баҳри амалӣ намудани барномаҳои солимӣ нерӯи худро дариғ надошта кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки дар нигоҳдории сиҳатии мардум саҳми арзанда дошта бошанд. ободонӣ дар маҳал. дар мавсими имсола дар ноҳияи Ҷаббор Расулов зиёда аз 80 километр роҳҳои маҳаллӣ мунфарш карда шуд. айни замон дар ноҳия асфалтпӯш намудани роҳҳои маҳаллӣ идома дошта, дар назар аст ки ин нишондиҳанда ба зиёда аз 100 километр расонда шавад. ин тадбири муҳим асосан бо саҳми аҳолӣ амалӣ мегардад. маълумоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Дилшод Юсуфӣ. имрӯзҳо азми мардуми ноҳияи Ҷаббор Расулов ба он равона шудааст ки раванди ободонию созандагӣ боз ҳам тақвият ёбад ва ҷашни бузурги миллӣ 34-умин солгарди истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастовардҳои назаррасу арзанда таҷлил гардад. бо ин мақсад дар ноҳия иқдомҳои созандагӣ амалӣ гардида дар баробари сохта ба истифода додани даҳҳо иншооти таъиноти истеҳсолию иҷтимоӣ, таъмиру навсозии роҳҳои мошингард низ дар меҳвари фаъолияти мақомоти маҳал қарор дорад. назар ба давраи гузашта, соли ҷорӣ ин раванд дар 6 ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия тақвият ёфта, бо саҳмгузории мақомоти маҳал, соҳибкорон ва аҳолӣ бештар аз 80 километр роҳҳои маҳаллӣ пурра мунфарш карда шуд ва бо ин нишондиҳанда ноҳияи Ҷаббор Расулов дар миқёси вилояти Суғд мақоми аввалро соҳиб аст. инак дар арафаи 34-умин солгарди истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳи кӯчаи ба номи Қосимбек Туробови деҳоти Деҳмой, ки дар гузашта ҳолати ногувор дошт, пурра мунфарш карда шуд ва ин тадбири муҳим асосан бо саҳми аҳолӣ амалӣ гардид. масофаи роҳ 1,5 километр буда тавре сокинон иброз доштанд, дар гузашта рафтуомад дар ин ҷода ба мушкил сурат мегирифт. иттиҳоду сарҷамъии мардум боис ба он гардид ки роҳ мунфарш ва мушкилот бартараф карда шавад. рӯзҳои наздик бо иқдоми сокинон чароғонкунии кӯча ҳам амалӣ мегардад. имсол дар ҷамоати деҳмой бо саҳми сокинон зиёда 10 километр пурра мунфарш карда шуд. корҳои ободонӣ идома дорад. мо то охири сол зиёда 15 километр мунфарш мекунем. дар деҳоти ғулакандоз низ соҳибкорон, аҳолӣ ва шахсони саховатпешаю хайрхоҳ иқдомҳои назаррасу шоистаро амалӣ менамоянд, ки авҷи корҳои роҳсозӣ аз фаъолнокии ҷомеа шаҳодат медиҳад. имсол дар ин деҳоти ноҳия бештар аз 20 километр роҳҳои маҳаллӣ навсозӣ гардида, дар ин баробар бунёди даҳҳо иншооти таъиноти истеҳсолию иҷтимоӣ бо маром идома дорад. ин тадбири муҳим асосан аз ҷониби нафароне амалӣ карда мешавад, ки қаблан нияти сафари ҳаҷ доштанд, аммо бо дарки он ки саҳмгузорӣ дар ободии диёр савоби бештар дорад, даҳҳо нафар сокинони худогоҳу хештаншинос ба хотири беҳдошти рӯзгори мардум корҳои созандагию бунёдкориро амалӣ менамоянд. имрӯз низ кӯчаи Давронбек Маъмурбеков, ҷамоати деҳоти ғулакандоз роҳҳои маҳаллӣ асфалтпӯш карда истоданд. дар гузашта бисёр роҳҳои маҳалли мо хароб буданд, одамон барои роҳ гаштан бисёр душворӣ мекашиданд. сарҷамъии мардум буд ки роҳҳои маҳаллӣ асфалтпӯш карда шуд. дигар роҳҳои маҳаллӣ низ дар оянда боз асфалтпӯш карда мешавад. дар пайравӣ ба амалҳои созандаи ҳукумати кишвар дар ноҳияи Ҷаббор Расулов аҳолии шаҳраки Меҳробод, деҳоти Сомониён, Ҳаёти Нав ва Гулхона низ ба таъмиру навсозӣ ва чароғонкунии кӯчаю хиёбонҳо, бунёди хатҳои обрасон ва иҷрои дигар тадбирҳои муҳим, ки дар беҳдошти вазъи зиндагии мардум нақши асосӣ хоҳад дошт, дар ободонии маҳал саҳми назаррасу арзанда мегузоранд. Абдуваҳоби Абдусаттор, Дилшод Юсуфӣ, ноҳияи Ҷаббор Расулов, Ахбор. кормандон олимони филиали институти зироаткории вилояти Хатлон бо истифода аз таҷриба давоми чанд сол аст ки дар як қисми алоҳидаи заминҳои таҷрибавии худ кишти зери пилёнкаи пунбадонаро мегузаронанд, ки ҳоло нишондодҳо дар ин самт назаррас аст. идомаи мавзӯъ дар таҳияи ҳамкорамон Саидшоҳи Муродалӣ ва Искандари Саид.
ҳамасола кормандони филиали институти зироаткории шаҳри бохтар баҳри муайян кардани ҳосилнокии тухмиҳои пахта ки дар минтақаи вилояти хатлон мутобиқ аст аз ҳама намуди санҷишҳои илмӣ гузаронида дар натиҷа аз тухмиҳое истифода менамоянд ки сифатан хуб ва ҳосилнокии баланд дошта бошад. имрӯзҳо ки дар қидаҳои таҷрибавии филиали мазкур маъракаи ҷамъоварии пахта оғоз бахшида шудааст, ҳосили майдонҳои кишуда фаровон ба чашм мерасад. ҳудуди филиали институти зироаткорӣ дар вилояти хатлон 240 гектар заминаи обии кора мавҷуд мебошад. дар майдони 85 гектар кишти пахта гузаронида шудагӣ аст. оянда кӯшиш мекунем ки алоқаи байни деҳқони олим зиёд шаваду деҳқон як ҳосили фаровон гирад. ҳудуди заминҳои корам дар филиали мазкур масоҳати 240 гектарро ташкил медиҳад ки дар 93 гектари он кишти тухмиҳои гуногуни пунбадона гузаронида шудааст. дар шаҳри бохтар мувофиқи дурнамо 538 гектар замин мавҷуд буд. аз ин ҳосили дилхоҳ рӯёнда гирифтем. ғалатдонагиҳо, сабзавотҳо 250 гектар кишти пунбадона гузаронда шудааст. айрӯи тавсияи олимо мо ҳамин дараҷа расидем ки ҳосили хуби дилхоҳ ба даст биёрем. бояд гуфт ки бо дар назардошти дигаргуншавии иқлим солҳои охир олимони филиали институти зироаткорӣ дар вилояти хатлон кишти зери плёнкаи пунбадонаро ба роҳ мемонанд ки натиҷаҳо дар ин самт мусбӣ арзёбӣ мегардад. аз рӯи навое ки бояд мо офарем ки ба тағйирёби иқлим устувор бошад, ба ҳамин гармиҳо, ба иқлими мо, ба иқлими хок мутобиқ бошад ки деҳқон аз кишти кардагиш, аз кори кардагиш зарар набинад. мавриди зикр аст ки олимону мутахассисони ин бахш вобаста ба манотиқи ҳар шаҳру ноҳияи вилояти хатлон тухмиҳои омода месозанд ки ба табиату обу хоки ҳамон мавзеъ созгор бошад. натиҷа ин аст ки соли ҷорӣ нашонамо ва ҳосилнокии майдонҳои пахтазор нисбат ба солҳои қаблӣ тафовути зиёд дорад. саидшоҳи муродалӣ, искандари саид, шаҳри бохтар, ахбор. аз шумораи 1,7 млн нусха асари безаволи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ шоҳнома 13912 нусхааш ба сокинони шаҳри Роғун ҳамчун тӯҳфаи беназири пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тақдим карда шуд. гузориши ҳамкорамон Маҳмадалӣ Абдукарим дар ин хусус. китоби шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсӣ ба ҳар хонаводаи шаҳри Роғун ҳамчун тӯҳфаи арзишманд аз номи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тақдим карда мешавад. ин иқдоми наҷиб пешвои маорифпарвари миллат ба ифтихори 35-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон роҳандозӣ гарида, ҳадаф аз он эҳёи ҳофизаи таърихӣ, густариши худшиносиву худогоҳии миллӣ ва эҳсоси ватандӯстиву ватанпарастии сокинон арзёбӣ карда мешавад. китоби мазкур дар нашриёти Шарқи озоди дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаҷми 2 ҷилд бо теъдоди 1,700,000 нусха ба таб расидааст ва аз ин шумора 13912 нусха асари шоҳнома дар 2 ҷилд ба ҳар як хонадони сокинони шаҳри Роғун аз номи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун тӯҳфаи арзишманд тақдим карда мешавад. мо ҷавонон миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки барои мо ҷавонон чунин китобҳоро тақдим мекунанд. мавриди тазаккур аст ки ин иқдоми наҷиб ва фарҳангпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари дигар ташаббусҳои созандаашон аз ҷумла нашр ва тақдими асари барҷастаи аллома Бобоҷон Ғафуров тоҷикон ба ҳар як хонавода метавонад барои боло рафтани ҳисси худогоҳию худшиносии миллии ҳар як сокини кишвар хидмат карда барои тарбияи насли бедору созанда ҳамаҷониба мусоидат намояд. Маҳмадалӣ Абдукарим Айюби Маҳмурод, Хайрулло Холмуминзода, Роғун, Ахбор. бо мақсади кам кардани талафот, истифодаи оқилонаи нерӯи барқ, таъминоти устувори шабакаҳои барқ ва ҳамчунин пешгирии ҳодисаҳои нохуш аз ҷониби кормандони раисати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе тадбирҳои судманд амалӣ карда мешавад. гузориш дар ин хусус.
با نظرداشت اون که استفاده انرژی برق در تمام ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات روز به روز می‌افزاید، باید با ثمراناک و مقصدناک استفاده بردن آن اهمیت جدی داده شود. هیئت کارمندان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه جهت پیشگیری استفاده غیر مقصدناک و استفاده ثمراناک نیروی برق در خیابان‌های شهر دوشنبه کارهای فهماندهی می‌گذرانند. در منطقه‌های سیر آدم و در بین استفاده برندگان نیروی برق کارهای فهماندهی گذرانده به مردم راه‌های عاقلانه و صرفه‌کارانه استفاده بری نیروی برق را فهمانده استادیم. همزمان ما از جانب ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه بوکلت‌ها آماده کرده شده است که راه‌های استفاده عاقلانه و صرفه‌کارانه نیروی برق در اینجا نشان داده شده است. با مقصد پیشگیری قطع‌شوی تکنولوژی، تأمین استوار شبکه‌های برق و همچنین پیشگیری حادثه‌های ناخوش از جانب متخصصان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه پیوسته سنجش‌ها گذرانیده برای کمبودی‌های آشکار گردیده و برطرف کردن آن پیشنهادهای اجراییشان حتمی داده شده است. با مقصد پیشگیری حادثه‌های ناخوشی مرگاور و تطبیق با ثمر لایحه از جانب کارمندان ریاست همه جانبه و پیوسته سنجش‌های رعایت طلبات تکنیک بخطره از رفت کارهای تشکیلات تامین کننده برق و شرکت پودراتی که در تطبیق لایحه بیلدینگ جلب گردیدند نظارت برده می‌شود. صاحب ملکان و تشکیلات تامین کننده برق را ضرور است که تا دوره تیرما و زمستان سالهای 2025-2026 در ایستگاه‌های ترانسفورماتوری کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی گذرانده ایستگاه‌های ترانسفورماتوری را با قلف‌ها و پنجره دیوارها تامین نمایند. پیشگیری ویرانسازی طلبات‌های تکنیکی بخطری وابسته به خوابانیدن ناقل‌های برقی زیرزمینی، ایستگاه‌های ترانسفورماتور و اجرای کارهای وصل و نصب تجهیزات برقی زیر نظارت کارمندان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه قرار دارد. تحلیلات نشان می‌دهد که متاسفانه از جانب شرکت‌هایی که به کار خواباندن کابل‌های زیرزمینی مشغول هستند قاعده‌های عمل کننده تکنیک بخطری و قاعده‌های ساختار دستگاه‌های برقی را در خواباندن خط‌های کبری اهمیت نمی‌دهند، یعنی که تا مسافه لازمه پوری‌ها را نمی‌کنند و باید که غشت مانند، لنته مانند، قم مانند. طبق اطلاع مسئولین در 7 ماه سال جاری از جانب ریاست 180 حالت وابسته بر رعایت نگردیدن قاعده‌های استفاده بری قوه برق و گرمی آشکار گردیده نسبتشان چاره‌های مأموری اندیشیده شده است. در برابر کارهای فهماندهی که در بین اهالی میگذارونیم ما کارهایی که وابسته شبکه‌های تقسیمات برق در شهر دوشنبه است، ایستگاه‌های ترانسفورماتوری از معاینه تکنیکی میگذارن، قطی‌های جمع‌شوی ناقل‌ها، خط‌های انتقال برق از معاینه تکنیکی گذرانده، کمبودی‌های تکنیکی آشکار گردیده برای برطرف نمودن کمبودی‌های تکنیکی به شبکه‌های تقسیمات برق در شهر دوشنبه دستورها داده می‌شود. در حالت اجرا نگردیدن از جانب مسئولین شبکه‌های تقسیمات برق نسبت اونایی که با مسئولیت خویش خنک‌نظری می‌کنند پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده می‌شود. در همه گونه شرایط اگر هر قدر برق مقصدناک و صرفه‌کارانه استفاده شود همان اندازه تأمینات خوبتر می‌گردد. متخصصان ساحت تاکید می‌نمایند که این تدبیر می‌تواند در برابر پرثمر استفاده گردیدن نیروی برق به غنی گردانیدن بودجه هر یک عائله مساعدت می‌نماید. در منطقه باختر ولایت خاтлон ҷиҳати самаронок ва оқилона истифода бурдани қувваи барқ ва шарҳи тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон бобати васлу насби таҷҳизотҳои барқӣ гурӯҳи корӣ ташкил карда шудааст. дар ин замина натиҷаҳо самаромар буда дар ин самт идома дорад. гузориши ҳамкоронамон маҳмад раҷаб абдуллозода ва давлати файзулло дар ин хусус омода шудааст. истиқлолияти энергетикӣ аз ҳадафҳои стратегӣ ва нишондоди аслӣ барои пешрафти иқтисодиёт маҳсуб меёбад. яке аз дастовардҳое ки ба рушди иқтисоди миллӣ таъсири бештар дорад ин пешравиҳои соҳаи энергетикаи кишвар мебошад. имрӯз истиқлолияти энергетикӣ дар сиёсати пешгирифтаи пешвои миллат яке аз ҳадафҳои асосӣ
ба шумор меравад. тибқи нақшачорабиниҳои раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ дар минтақаи бохтар вобаста ба иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон тарғибу ташвиқи қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйири иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи қонунгузорӣ дар самти энергетика инчунин нисбати кам намудани талафоти нерӯи барқ гурӯҳи корӣ ташкил ва корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ ҳамарӯза гузаронида шуда истодааст. дар натиҷаи як санҷиш ки аз ҷониби раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ дар минтақаи бохтар доир карда шуд маълум гардид ки бархе аз сокинон ҳоло ҳам дидаву дониста ба хотири манфиати шахсӣ нерӯи барқро хилофи қоидаву талабот истифода мебаранд ки амали онҳо барои таъмини мӯътадили сокинон ба соҳаи иқтисодиву иҷтимоӣ мушкилӣ пеш меорад. дар натиҷаи корҳои санҷишии мутахассисони соҳа наздик ба 30 ҳолати қонунвайронкунӣ истифодабарии нерӯи барқро аз ҷониби сокинон ошкор карда нисбати онҳо протоколҳои маъмурӣ ва ҳуқуқвайронкунӣ тартиб доданд. оиди пешгирии ғайриқонунӣ ва бесамар истифода бурдани энергияи барқ, пешгирии талафот ва аз меъёр зиёд истифода бурдани он нисбати 215 шахсони воқеӣ ҷаримаҳои қоидавайронкунӣ тартиб дода шуда 1,09,848 сомониро ташкил дода ба буҷаи давлат гузаронида шудааст. ҳамзамон нисбати шахсони воқеӣ 253 адад протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба маблағи 75557 сомонӣ ҷарима баста ба буҷаи давлат ворид гардонида шудааст. ҷиҳати бартараф намудани ин камбудиҳо ва оқилонаву самаранок истифода бурдани нерӯи барқ дар вилояти Хатлон тадбирҳои судманд рӯи кор омада бо барномаву лоиҳаҳои баҳри пешгирӣ намудан аз талафот ва дар самти оқилонаву самаранок истифода бурдани нерӯи барқ аз ҷониби масъулин корҳои лозима анҷом дода мешавад. давоми соли 2024 ва 7 моҳи соли равон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бо истифода аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 107 иншооти соҳаи маориф барои 14615 ҷойи нишаст сохта ба истифода дода шудааст. бунёди иншооти соҳа муҷаҳҳазнамоӣ, баландбардоштани сифати таҳсилот, ҷалби мутахассисони ҷавон ба кор, ҳалли масъалаҳои ҷойдоштаи соҳа дар машварати кории аҳли маорифи вилоят мавриди таҳлил қарор гирифт. гузориши ҳамкорон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ҷиҳати фароҳам овардани шароиту имконияти беҳтари таҳсил ба хонандагон дар давоми 7 моҳи соли равон аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 34 бинои синфхонаҳои таълимӣ барои 4000 ҷойи нишаст дар як баст, 19 бинои муассисаи томактабӣ бо фарогирӣ 2150 нафар кӯдакон сохта ба истифода дода шуда, ҳоло ҷиҳати бунёди 38 муассисаи томактабӣ ва сохтмони 66 муассисаи таълимӣ корҳо идома доранд. ҳамзамон аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон сохтмон таҷдиди 10 иншооти соҳаи маориф, биноҳои корӣ ба кормандони шӯъбаи маориф аз навсозии муассисаҳо ба роҳ монда шудааст. дар баробари бунёди биноҳои таълимӣ, синфхонаҳои иловагӣ, ҷиҳати мутобиқ ба талаботи замони муосир сурат гирифтани дарсҳо, истифода аз воситаҳои техникию методӣ дар таълими хонандагон бо мусоидати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳри муҷаҳҳазнамоии синфхонаҳо, кабинетҳои лингафонию фаннӣ, озмоишгоҳҳои муассисаҳои таълимию томактабии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 3 миллиону 300 ҳазор сомонӣ маблағ ҷудо гардидааст. айни замон дар вилояти Суғд 962 муассисаи таҳсилоти миёнии умумӣ фаъолият дорад, ки то ин давра бо анҷоми корҳои таъмиру навсозӣ ба соли нави хониш омода карда шуданд. баҳри таҳлили вазъи соҳа, омодагӣ ба соли хониш, нақшаҳо барои соли хониши нав дар тоқи рӯдакии шаҳри Хуҷанд, машварати кории аҳли маорифи вилояти Суғд доир гардид. сараввал дар даромадгоҳ намоиши ҳунару истеъдоди иштирокчиёни озмуну олимпиадаҳои фаннӣ аз ҳисоби хонандагон, ихтирои навоварӣ, дастовардҳои муассисаҳои таълимӣ, томактабӣ, донишгоҳу донишкадаҳои олии вилоят пешниҳоду маърифӣ гардид. машварати корӣ бо ширкати роҳбарият ва намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон, аҳли маориф, омӯзгорон, собиқадорон сурат гирифт.
дар машварати корӣ аз тарафи масъулин ҳамаи масъалаҳои вобаста ба баланд бардоштани сифати таълиму тарбия, омодасозии хонандагон ва роҳнамоии онҳо баҳри иштирок дар озмуну олимпиадаҳои фаннӣ, тавсия бахшидани самти омӯзиши илмҳои дақиқ, риёзӣ, табиатшиносӣ, ихтирои навоварӣ, дигар масъалаҳои беҳтарсозии сифати таҳсилот мавриди таҳлилу натиҷагирӣ қарор дода, вазифаҳо барои соли хониши нав мушаххас шуданд. дар ин рӯз бо мақсади қадрдонию дастгирӣ гурӯҳи калони омӯзгорони фаъол, собиқадорони соҳа, хонандагони навовару ихтироъкор, ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявӣ, олимпиадаҳои байналмилалӣ, роҳбарони муассисаҳои пешқадам бо сипоснома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда шуданд. تا آغاز سال نوی تحصیل روزهای بشمار باقی مانده است. بهر آمادگی‌ها به دوره نوی تحصیل و عاید در سطح بلند قبول نمودن دانشجویان در مؤسسه‌های تعلیمی در ناحیه قوالین جلسه شورای دیرکتوران مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. گزارش عالم ناصرزاده. جهت آمادگی‌ها به آغاز سال نوی تحصیل در کالج تعلیمی طبی ناحیه خاولین جلسه شورای دیرکتوران مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. نخست اشتراکچیان شورا با شرایط تعلیم، صنفخانه‌ها، خوابگاه دانشجویان، بازه مادی و تکنیکی، اسباب‌های عیانی، دستاوردها و دیگر امکانات‌های معاصر مطابق به طلبات زمان که در مؤسسه مذکور فراهم آورده شده است، شناسایی پیدا نمودند. سپس در تالار مؤسسه شورای دیرکتوران مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی با کار خود آغاز نمود. در برنامه جلسه شورا 6 مسئله از جمله راههای بلند برداشتن صفت تعلیم در مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی جمهوری تاجیکستان، تامین مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی مملکت با کتاب‌های درسی، مواد تعلیمی و راههای برطرف نمودن نارسایی آن، اجرای طلبات بندهای برنامه دولتی تکمیل تعلیم و آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030، چاره‌های عملی شده در سمت تطبیق 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف، جلب نمودن آموزگاران به کارهای علمی تحقیقاتی و در این زمینه بلند برداشتن درجه علمی مؤسسه‌ها و فعالیت پارک‌های تکنولوژی در مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه جلسه شورا اشتراکداران ضمن برآمد فعالیت آموزگاران و روند تعلیمات سال تحصیل گذشته را در مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی مملکت نتیجه‌گیری و مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. همزمان از نارسایی و مشکلات موجوده دوره سپری گشته در مؤسسه‌های تعلیمی با اظهار نگرانی تاکید داشتند که جهت تطبیق برنامه و هدف‌های حکومت مملکت و بهتر گردانیدن صفت تحصیلات با نظرداشت رشد و تجدید نقشه و اسلوب روند تعلیم در سال تحصیل آینده از امکانات‌های فراهم بوده ثمراناک استفاده نموده در آماده‌سازی متخصصان ورزیده همه‌جانبه مساعدت نمایند. عالم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه خاولین، اخبار. ҷиҳати пешгирӣ ва табобати саривақтии бемориҳои саратонӣ ва дигар бемориҳои маъмул аз ҷониби кормандони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим ва шабакаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ дар шаҳри Турсунзода корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ бо усули деҳа ба деҳа ва хона ба хона ба роҳ монда шудааст. Гузориштани хусус. با مقصد کاهش دادن بیمارشوی و فوت اهالی از آموزهای بدصفت، سفربر نمودن ذخیره‌های موجوده بهر تشخیص بر محل آنها، مکمل سازی کمک مخصوص گردانیده سرطانی، تامین دسترسی به همه نمودهای تبابت بیماری‌های سرطانی از جانب حکومت مملکت برنامه پیشگیری و نظارت بیماری‌های سرطانی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025-2029 قبول گردیده مورد عمل قرار دارد. جهت تطبیق برنامه مذکور از جانب کارمندان مرکز تشکل طرز حیات سالم و طبیبان شبکه‌های کمک اولیه طبی و سانیتری شهر تورسونزاده کارهای ترغیباتی و تشویقاتی به راه مانده شده است. در این زمینه در دهه‌های دوردست از جانب طبیبان در دوره‌های معین جهت معاینه اهالی کاروانی سلامتی نیز گذرانیده می‌شود. همزمان در جای‌های جمعیتی برای بلند برداشتن معرفت تندرستی اهالی تقسیمات معلوماتنامه‌ها به ساکنان به راه مانده شده است. در نقشه هست که از 1 اکتبر سال جاری در بین دختران سن از 10 تا 14 ساله ایمگذرانی ضد بیماری‌های سرطانی گردنک بچه‌دان گذرانده می‌شود. ما امید داریم که اهالی شهر تورسونزاده نسبت این معرکه سالمگردانی به طرف نمی‌ماند.
طبق آمار جهانی که سال 2022 از جانب سازمان عمومی جهانی تندرستی نشر گردیده است، حالتهای فوت از بیماری سرطان 9.7 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. نمودهای بیشتر پهن گشته بیماری‌های سرطانی در جهان سرطان شش، سرطان غدودهای شیری، سرطان غدود پروستاتا و سرطان معده میباشند. سبب و عامل‌های پیدایش بیماری‌های سرطانی گوناگونند. سبب‌های اساسی پیدایش بیماری‌های سرطان پیش از همه استعمال غذاهای ناسالم از جمله نوشاکی‌های اسپرتی، نوشاکی‌های گازناک، غذاهای تیز تیار، از حد زیاد استعمال کردن شکر، کم حرکتی سبب‌های اساسی بیماری‌های سرطان میباشد. برای پیشگیری کردن بیماری سرطان پیش از همه هر یک شخص باید طرز حیات سالم را پیش برد. ورزش خطی مشغول شود، غذای سالم یعنی که از جهت اکولوژی تازه غذاهای استعمال کند. در عائله هر یک والدین خودشون طرز حیات سالم بر راه مانده به فرزندشان نمونه شود. متخصصان بر آن نظرند که بیماری‌های سرطانی اساساً تبابت شونده اند. برای تبابت آن بیمار باید سری وقت به طبیبان مراجعت نماید و در حالت معالجه به توصیه طبیبان عمل کند. زیرا در صورت بی اهمیتی بیماری سرطان به نتیجه های منفی آورده می رساند که تبابتش دشوار گردیده جراحی های مرکب را طلب می کند. در قسم شمال و غربی جمهوری مردمی چین بر اثر خراب شدن یک پل راه آهن که ساختمانش جریان داشت 12 نفر به هلاکت رسیده، 4 کس دیگر بنشان شدند. طوفان تروپیکی منطقه‌های قسم جنوب و غربی ژاپن را فرا گرفت. شرح این و دیگر خبرها از خارج کشور. بر اثر فرآمدن یرچ در نزدیکی پایتخت گوینیا شهر کناکری 15 نفر به هلاکت رسیده، 10 کسی دیگر جراحت برداشتند. همچنین در پی فرآمدن یرچ 10 بنای استقامتی زیر آب و گل ماندند. از این مقامداران محلی رو احتمال شماره هلاک شدگان افزایش یابد. در محل حادثه برای پیدا کردن بنشان گشتگان و برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی کارمندان خدمات داخلدار سفربر کرده شدند. در گوینیا بارشات موسمی عادتاً از ماه می تا ماه اکتبر ادامه می‌یابد. در منطقه‌های نزدیک ساحلی قسم شمال و غربی شهر اسکندریه جمهوری عربی مصر یک قایق غرق شد. بر اثر حادثه 6 نفر به هلاکت رسیده، 24 کس دیگر زخمی شدند. از روی معلوماتی رسیده در نزدیکی ساحل قایقی که با آن دانشجویان سفر داشتند چپه شده غرق شده است. با کارمندان خدمات داخلدار میسر گردید که 24 نفر را نجات داده آنها را به بیمارخانه انتقال دهند. سبب‌های غرق شدن قایق معین نیست. در قسم شمال و غربی جمهوری مردمی چین بر اثر خراب شدن یک پل راه آهن که ساختمانش جریان داشت 12 نفر به هلاکت رسیده، 4 کسی دیگر بنشان شدند. موافق معلوماتی رسیده رسپانهای پل راه آهن یک بار کندر شده سبب خراب شدن آن گردیده است. در محل حادثه برای پیدا نمودن بنشان گشتگان کارمندان خدمات داخلدار فعالیت دارند. طوفان تروپیکی منطقه‌های قسم جنوب و غربی ژاپن را فرا گرفت. از آفت طبیعی بیشتر منطقه‌های کاگاسیما، میادزاکی و کیوسو آسیب دیدند. همچنین در پی طوفان تروپیکی بارشات به عمل آمده آبخزی را به عمل آورد. در نتیجه صدها بنای استقامتی و مأموری در احاطه آبخزی قرار گرفتند. در منطقه‌های کوهی باشد خطر فرآمدن یرچ اعلام گردیده است. درباره تلفات جانی یا آسیب دیدگان معلومات داده نشده است. بینندگان عزیز این بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. با شما زندگی آباد و آسایش‌تر را تمنا داریم. سلامت باشید.